Tuh kami ngulutung neng majalah kamu ba direkama kesempatan di tabunannya suton jongjong baita majalo haroroni aka todongta nama kaholongi hita do aka saluhun nama tamu enta nama kaholongi iya. Jesus dona punao las roha kuduku bege Jesus si pangolua dambea guru dia Jesus da uboko pauna punao tu sale lenga mangolu Jesus dona punao di Tuhan Yesus daging rohaki saluhut nahu pasang Tuhan Yesus Tuhaki dang beang guru dia Yesus na umoko pau tabuna au tu sale lenga mangolu Yesus do napuna Kina setong panatapa nama ngalusiaka alu-aluku nama ngalehon aka narikoti di ngolu si gadu pari nang pe mamolu susaan sayuru panarotong manaodi pos dorohaku tong tutuhan debataki ibana rotok haporusaku oh Tuhan tangihon masoaraku oh Tuhan unang tundal horau na jauh-jauh bereng mang pardalan aku salele moluku ajaria totibi asa setong mardalanang bilomoni rohamu susaan sayuru panado tong manahoni pos dorohaku tong tutuhan debataki ibana rotok haporusaku oh Tuhan tangihon masoaraku oh Tuhan unang tundal horau bereng mang pardalan aku salele moluku
TV asa setong-tong perjalanan bila moni rohamu. Horas Kalian teman, kamu selalu dalam kahulung kami. Setiap mah, bila bayi yang kapasuk-pasuk, Tuhan aku selalu dengan nama kahulung kami. Kalian teman. Jadi kita membuat di Batapor, Parkuni Mahida, dapat dah hula-hula tak? Jadi, sama Pak Kikero, tujuh